Crisel, ¿qué tal? How are you? Com va tot a Hola, Barcelona? prou bé, prou bé, sóc molt privilegiada. I feel very grateful to can be so easy living all this situation. Okay, okay. So, what do you want to tell us about your Corona confinement? Maybe you want to explain us how you're passing your time in Barcelona right now. It's been like 5 weeks. Yeah, it's actually been 5 weeks. It's so long now we are speaking it aloud. Well, actually, I'm in a very small house, but we have a garden, and this gives me a lot of Okay. life. We have flowers, so I can do exercise. In fact, I do more exercise because I used to say, oh, I don't have enough time to do exercise. I don't have enough time to read books, to write new poems. So this is what I'm doing now. Okay. And yeah, So I'm enjoying this now. you're actually have a very interesting profile because you're an artist of stage poetry and performance, but you actually studied biology with a specialization in neuroscience and human health, right? So it's not very surprising that in your text you speak about Freud, Viktor Frankl. What influence has your scientific background on your poetry? Well, actually, for me, poetry is just a broad, oh, sorry, science is like the sister of poetry. So they are two parts of one thing, which is life. And I always say science for me gave me some theoretical approach to life. And especially psychology. Psychology became a very fascinating topic for me because I'm super interested in how we work and why we choose what we choose, why we felt in love. In fact, one of my poems is about that, or how hormones can affect us, especially in a society that is always screaming that wants more freedom. And we know who we are and we know what we want. And actually, the more I study, the more I understand we don't. So it was really funny to discover this. What do you mean we don't? We don't have freedom, or we don't need the things we ask for? What do you mean we don't? We don't know what freedom means if we don't understand how we work. It's like when a child says, I want a cookie. Oh my God, give it to me. I'm free. I want a cookie. And then you start to grow and you see it's not that important and more things are part of life, no? And you start to make this broad picture. So yeah, I always have to connect this theoretical knowledge with what I Hmm. feel because actually my life it's built on this. I have a lot of Hmm. feeling, but the person who I am is just built upon these theories as well. And I feel they make me more free. Now, precisely because you're actually also a scientist and an artist, so you have the two perspectives. What would you like us to learn from the Corona crisis? I would love if we can learn just to keep calm, enjoy silence, and to learn to be alone. I think Why it's is so that? important What's the okay? Why is it important to learn to be alone? because we are in a special, like hyper-stimulating society at this time. Hmm. But we had, as a human beings, we used to have this problem that we don't know what to do with all this energy, these desires, all these memories that push us to do things, and we need to speak, and we are social because we are just made that way, right? We are social beings. And this is important to understand because we cannot avoid this. So sometimes we have kind of reaction against to be alone, against to don't receive this attention from the outside. And especially from the coronavirus, I can say this connects this thing, which I think it can be a conflict for us. But as well, we have to fight uncertainty. And uncertainty for me, it's a very good friend of mine after very struggling with it.
We need to learn In your how to poem, cope. yes, Crisal, in your poem, you have recorded for us. You speak about love, as you mentioned before, menstruation cycles. Why did you choose this poem for today? Well, because it's Sant Jordi. Sant Jordi talks about love, and I like to give my point of view of love from a neurochemical perspective, but also because I really love as well to change, thanks to this opportunity you gave me to can express from woman perspective how we deal with menstruation and how we see this natural phenomenon we are all we need it to be all here, right? But we have still a lot of taboo and a lot of tradition. Okay. So, so we're really looking forward to your performance. Thank you for being with us today. Best regards and stay healthy. And it's almost 8 o'clock, so we're gonna watch Crisel's video, and we're gonna go straight into the break that I already announced in the beginning, because at 8 o'clock, people in Barcelona will go to the balconies and will, tribute their appreciation to the health workers and security forces who are helping in this weeks of the corona crisis. So we'll see you after the video of Crisel and after the hopefully live pictures in Barcelona. Thank you, Cristina. Adeu. Adeu. T'estimo, em dius. Però són 1000 químics i un hipotàlem parlant a través de tu. Sé que si no et donés el que sense saber tu em reclames, ja fa temps no estaries aquí. I tot i així, et miro, des de l'altre extrem del sofà, com només et pot mirar una dona que se sent per tu intensament estimada. I encara que sé que estàs alterat, un animal totalment drogat, embogit, jo també ho estic. Jo, que tant sé, que tinc força per sostenir-me i sostenir-vos a tots amb mi, avui vull deixar-me caure. I que em recullis, que m'abracis, que em recordis que estàs aquí i encara que no em necessites per ser feliç, estàs tan feliç de conèixer. Jo, que tant sé, que et desmunto les teves preferències vitals a cop de psicologia junguiana, amb Freud i Víctor Frank a les meves esquenes. Que veig les teves neurones com llumanetes a la nit, avui no vull entendre. Avui et navegaré i deixaré les meves terres certes, fent-me preguntes com ara si sóc lliure o si responc al meu destí. I és que, què significa ser lliure si no sóc responsable de les meves accions? Si la meva llibertat són costums. Si la meva llibertat són reaccions. Si sóc les runes de la ciutat que vaig construir ahir quan em mancava tanta informació, tu em reptes, em preguntes qui sóc, per què amb tu, per què sí, i jo, que tinc certeses, sempre des de tots els angles, m'he quedat sense respostes. Cada veritat que pronuncio dura l'instant que hi ha entre un bes teu i el següent bes. I és que, amor, un cop entres dins ja no hi ha volta enrere. M'obriràs. M'obriràs. Cada cop que entres en mi, alguna cosa mor. Cada cop que entres en mi, alguna cosa neix. Sense parlar, et defineixes per tu sol. Tu sí que ets certesa, tu sí que ets poder. Amor, vine, trenca el meu cor en 1000 trossos fins que només jo quedi aquí. Crema les meves idees, posa a prova la meva fe, posa a prova que cregui en tu, tant com crec en mi. T'invoco hipocamp, amígdala, veniu, activeu-vos, circuits de dolor, circuits de plaer, sé que vindrà tot amagat sota la teva pell, amb mans molles, boca seca i cames tremoloses.
Però aquest cop jo et miraré, i aquest cop jo guanyaré, i si tu t'atreveixes i em mires, tu guanyaràs també. Avui estic en un d'aquests dies amb humor de contraccions, parint revolucions i els ulls en carn viva, amb les pupil·les fixes, els ulls clavats en l'etern retorn del giratori pèndol, que són futur i passat. Que hipnòtics són cossos i història, que estàtics repeteixen por, llegats sense importar la forma, la teva o la meva. Avui seria fàcil confondre paraules amb hormones, però no. No seré tan simple. Seria negar l'abisme, el poder que em dóna viure el meu ésser més rere més, un cicle de vida i de mort. Així que ric han esclat en veure ulls huracà que sense saber on van volen calmar-me. Ric han esclat en admirar-me, en descobrir que jo, però si jo sóc previsible, sóc cíclica, contínua, que són altres els meus botxins, qui són incontrolables, qui sagnen i desagnen a caprici, i això és per mi. Mantinc la compostura davant la situació imposada, aquest tàcit pacte que em vaig trobar quan vaig arribar aquí. A reunions proposaré idees que sols a boca d'ell donaran fruit. La meva compassió, que és infinita, cuidarà de la família, com dicta la natura, perquè ser dona és això, i estimar es fa així. És tothom abans que jo. És ignorar la meva pell, la meva tan sensible pell, que avui en un d'aquests dies és la pell del món, i dins i fora perden tot el sentit. Avui les seves guerres em maten i es fan guerres meves, i em desagna la insensible mirada històricament repetida fins a fer una gran veritat d'un collar de mitges mentides. Però la gota que cau em recorda que estic viva, més viva que tants que s'aferren a la vida amb les dents, destruint el seu miracle, destrossant la seva alegria, acabant amb tota poesia. Entre dolors m'abraço tan suaument que al final la bèstia calla, i besant el poder de la mort em faig més vella que mai, buidant de sang la meva ment. I ric han esclat en admirar-me del tàcit pacte que vaig descobrir en arribar aquí. Compartiré ara un secret amb vosaltres que en créixer vaig descobrir. Instruccions de la vida, si us plau, continuï llegint. Introdueixi la seva mà al pantaló. Extregui les seves gònades, gentilment, i colpegi amb elles fortament a sobre de la taula. Colpegi ben fort, i per res del món es detingui. Colpegi i acusi qualsevol altra estratègia de dèbil, exagerada, antisistema. Colpegi i aplasti tot allò que no entengui, negant, si és necessari, fins i tot la seva existència.